kurabura ahaburwire obwa pressure oburi kweyongera kuteganisa abantu binjo mu Uganda. Abashaboni bagira ngo omuntu nabayine kwekebeza kare kwenda kumanya amagarage okugemerire. Okurugirira ha kitongore ekya World Health Organization abantu bari kurenga biliyoni 1 na miliyoni 2.8 munsi yona bino oburwire bwa pressure kandi hari yabo bucweka 46 harigana bari kukimanya bucweka 42 bahereze kutunga obujanjabi kandi bakizire kandi omuntu omwe ahari buri bantu batano ekiri gukora bucweka 21 harigana nibatura hambazi. Kandi pressure nemwe omundu waraza kabi ahamagara g'omuntu ekiri kugiriraho kufa. Dr. Amanya Arnold omukujanja b'endwara ya pressure yashoborera ngo pressure nekwatwa banyuma yeshagama kutambara kubi na speed y'amani omumesi. High blood pressure cha umurusha onto hypertension konka ninkuko kushanga pressure yeshagamira kutambura omumesi yitu ekehigo nikuko kugeragera nisana na mizi ganga tambura pipe abuko emisi yito nika pipe so washanga mizi ngata nikuko kwigura tapo kashanga mizi ngicha minji gari ya pressure y'amani hati nitwe nikuko kugeragera nisa shagama yani tamuta speed y'amani pressure ya higuru munonga kugira ngo n'umwana n'umukuru kubanga burungi yakubenda itandukirankare age like 25 to 75 at pressure teine mukamayi buri age buri muntu shime kubana zo mu irwaro kamaya magaraga okugazire gata okugemerera. Dr. Amanya yayerekangu abantu bingi nabatura na pressure konka bakimanya bwa nyuma yo kuraguza endware zindi kandi egi ino bonero oburumu ko kuterwa omutugwa burukasheshe noba umuntu nobasa kuboyine pressure oriyo kurutambure byawe abantu bingi bine pressure konka barije mbatambura tokara kakuchimanya ngo ine pressure na mwenga emironde mingi abantu tukushanga bine pressure nebisha bine ndwara zindi yena kujango nechiteka ngomuntu ine kuma pressure nenge tukweta vital signs tubichebera tukushanga ine pressure ke higo munonga kumbi ko takuchimanya ngo pressure ke higo cyo kwanza chabiona abantu abana bambateye ku mutwe mutugwa bakasheshe wimkurufite ku mutwe nguraso butasibaho kukumwe baziyo shanga bonode ku mutwe. James Byaruhanga otuire nateganisa bwendwara ya pressure yayereko buzubu obwari kurabamo mu kutunga obujanjabi kandi hatana namizire imbazi yanjye kandi nijaha bankimiraho kwiki cyuma cyo kukira ku nkeberaki manyukweri mere imbazi yanjye manyukweri mere imbazi yanjye konka yuntuire nayo abashaho no batawenge burijo nama radio no batugambira ngo buri muntu oyine kumanukebeza amagaragawe no manyukugari ukebeza amagaraga umanyugari kujonge kirwire kitija kikashanga utitika tiki ngate nyine problem nkafuno kirwire kikije mu ngumwe pressure yabaru umutsigwanjye basindika za indi kandi sente zitakubasika konka ko nabeni nyekebeza nkamanya okugari yo ngatamba nkabe nkitangize kare kutakabaruki mba nimire mubazejo Pressure nichiro njogumana ijana ekebeza pressure abo kuba ko kujimanya kare twakitanga that it is good no basa kujicontrollinga kandi tokubona buzubu ngo wakubwine takajebizo takajimanyereka zahiguru no okucondoza nukoreka ku pressure neteganisa na munonga ombakaza binenda aho abakazi bashabwa kukebeza abashaho bagira ngo buri mukazi wenda ashemereye kukeberwa kumanya systolic hamwe na diastolic pressure ye abo ko bashaho nabane benda kumanya ekipimo echa 105 echa diastolic. So umukazi kakwijo wenda banzo kucheberaho reba pressure ye emerireta aho sometimes umukazi ko kumchebera shanga no kuzumira pressure ekumureta yabo wamani ningaje rwabare binde byafuna diastolic niye kuchira kureto kuzubinjo mbakazo none kuchebera kareba pressure y'umukazi emerireta. Istongore cy'ibimagara umwaka gw'I2010 kikashoze cyandiko kurugirira hakucondoza kirukoreka ku kine genderwa cyo kumaraho buyirobu n'ubuceka 33 harigana umwaka gw'I2013 kutakashyikere. Job Kato abwa Sky TV ya Genshonga umurimbarra. Webare Job Kato kutwisiaho amakrago